овозадори Муминобод яке аз минтақаи сайёҳии Тоҷикистон ба шумор меравад, чаро ки дар масофаи 15 километр дуртар аз деҳаи Ғеш мавзеи зебоманзари чилдухтарон ҷойгир мебошад ва ин осори қадимаву таърихии тамаддуни бостонӣ ҳазорҳо сайёҳонро аз сайрусари сайёра ҳушу гӯш карда ки ҳар мавсими тобистон ба ин макон қадам ранҷа мекунанд. طبق روایت مردم محلی و ساکنان کوهن دهه غش از قدیمترین مضافات به شمار رفته تاریخ قدیمه دارد. در این مناطق بهار نسبتاً دیر میرسد تا حال کوهها برف پوشند. عنایت الله عبداللهیف در این دهه به دلیل دانش و عقل و خرد والا میان مردم از احترام و اعتقاد و اعتبار بالا برخوردار بود تا اندازه و حد دانسته‌هاش و از خاطره‌هاش سبب غش عنوان گرفتن این قشلاق را حکایت کرد. غش اگه با گفتی بحثن آدم‌ها که کلمه معناش پناهگاه است. معنی غش می‌گویند پناهگاه است. این بسیار تاریخی کهن دارد. اما غش بسیار قشلاقی بررخت می‌شده. چندین سال‌ها ما راسیگه به سال 50 که همی آمدیم زیست زندگی داریم. همون کلانترها میگفتن که این غش بسیار تاریخش کلانه که از سالهای 700 از سالهای 750 همی بنیاد شده آباد شده. عنایت الله عبداللهیف به گاه مصاحبه اقرار آمد که دوده دوری آنها پشت به پشت پهلوان بودند و پهلوان پرور و این هنر براشان از گذشتگانشان به میراث مانده. به اقرار او سرکردگان آنها در این پیشه بابا و قبلگاهش و برادرانش در پهلوانی و چاواندازی هنر اصیل داشتند. خود او هم در عهد و آوان بچگی و ایام شباب در گشتگیری نام به نامش بود و به مثل مردش در این ولایت کسی نبود که تو گفتی. با اقرار دیگر پشتش زمین رو نمیدید. یکسره در همه معرکه های ملی پهلوانی میدانداری میکرد. امروز هم که در داد فراتر 70 سالگی دوران پیری میراند خیلی قوتمند است. اصلا پدر ما بابای دولو عبدالله میگفتن در پیش همین بای دولو برات خوندگی. بعد پس ایجا بود رفت در بخارا تحصیل علم کرد از خطیب بابای صدردین عینی یک جا یک حجره خوردن و همین خطیب بابای صدردین عینی یک جا میخوندن. وقتی که همین حکومت شورا که بعد اومده است بعد خیلی این کسا دیگه خیلی مدرسه ها برهم کردن بعد به همینجا اومده است. بعد با پدر ما را پدرش بابای دولو یوسف رو داشت و پهلوان بود است. وقتی هم گوشتینگی هم پهلوان بود است بسیار همتون نداشت. در افغانستان رفته گوشتین میگرفت میومد است. آیا اومدگی خیلی با پدر ما بابای دولو عبدالله میگفتن در همین غش هم در وقت مدرسه خوندن گوشتین میگرفت در تیبله هم گوشتین میگرفت در بخارا وقتی قضیه بابای صدرینی عینی میخوند است همون بخارا هم گوشتینگی میکرد است. بعد یک وقت دیده است که همین یک بچه را به همین گوشتین زده است دستش شکست است. دست بچه شکست است بعد همینجا بعد میگه گوشتینگی بس کرد که بسیار زیق شد که دست یک بچه را شکست. انا بعد اوجا اومدگی با خیلی اکای ما نصرالله میگفتن عبدالله نصرالله میگفتن بسیار پهلوانی خوب بود بسیار چوانداز بود همین خیلی چوانداز بود که در این منطقه قد او چوانداز نبود. بعد گوشتین هم میگرفت گوشتین‌های خوب میگرفت. بعد با او گذاشتم ما خودمون بعد ما بچه‌هاش مشق میکردیم بعد خیلی همون در مکتبای همین مثلا که میخوندیم قفی بچه‌ها گوشتین میگرفت با ما خیلی میرفتیم تو کی گوشت‌ها گوشتین میگرفتیم تو خودی که ببین سرد همون از جمع بودن همون اوسیل مرکزی تو توشکه تو مثلا یا تو دوشابی تو همون گوشتین ما
دودای مشککی ما با سایفلو بگفتم عبدالله سایفلو بسیار گوشتنگیری بود که همین بگه که همین قوی کرده بود همین توجیکستان تو همین توجیکستان گوشتنگ میگه تو نشان می تو خود که قرقیزستان گوشتنگیری رفته بود. аз ин баландии деҳаи деҳлоло бисёр роҳат ба чашм аён будааст. таваллуди тифлаки тарғелу расидаи ба санаи 5 июли соли 1994 рост меояд. аз ин ҳадияи бузургу бебаҳои парвардигор дигар ту гуфтӣ марди хонадон Мирзо Али Азимовро чӣ ҳолу ҳавои хушбахтӣ ба сар буд, худаш медонисту будгори болои сар ва дар ангезаи ҷаҳони шодмониву виқору ифтихор сар ба саҷда ба даргаҳи офаридгор мебурд, то дуову дуруду ниёишу ситоишашро ба хотири шукргузориву миннатпазирӣ аз таваллуди ширбачае ба ҷо биёрад. бидуни кадом фикру андешаи дигар ба навзодаш Маъруф ном дод, то оянда аз маъруфияти амиқ бархурдор бошад. бо гузораи солҳо Маъруфашон баъди тайтайпопову домани гарму муҳаббатбори модар сар ба гӯштӣ заду ба пешаи паҳлавониву аҷдодиро овард, ки дигар дар аҳду овони бачагӣ ҳамвора саргарму саргардони гӯштигирӣ дар маъракаҳои мардумӣ мешуд ва имрӯз нахуст қаҳрамони барномаи паҳлавони деҳ маҳз Маъруфро интихоб кардем. ما عنوان کودکی ما در این دهه دیلولو گذراندم و دوره مکتب خونی با هم‌صنفان با طلبان معامله خوب داشتم. بچه خیلی درس‌گریز نبودم. وقتی که این مکتبی گیمنازیای لیسه همت با مکتبی رقم 2 میام صنف هفتمین ده همونجا استاد غفور جمعخان رو وقتی بعد درس میدرم همون طلور دا میبینم که استاد مشق داده شده مشق تمرین کسه وقتی که من میدرم یک بار همین استاد هم میبینم وقتی مشتی شو مهربونیش که با شاگرداش با چیز شوق و حواسم پیدا میشه میام پیش استاد غفور جمعه میگم که من در همین طلور مشق تمرین کنم استاد گفت مایلش مرا قبول کرد ای 2008 الکی در پیش استاد غفور جمعه خان مشق تمرین کرد.
ҷумъахон ғафуров дар ноҳияи муъминобод ба симати мураббии гӯштини ҷудо ва далелу дастаки тарбияи шогирдон аз эҳтироми зиёди мардум бархурдор будааст ва ҳам дар ин асно маъруфро ба ҳайси шогирди арзанда балки чӯ ҷигарбандаш тарбият карду таълими ҷудо доду дову банду розу ниёзи онро барош ба ҳадди зарурӣ бахшиду бадин пайраҳа ба боварӣ гуселондаш то ном ҷӯяду мақом дарёбаду дар гӯштигирӣ муваффақ ояд. шогирди ман маъруфҷон бисёр ҳам фарзанди меҳрубон аст. бисёр кӯшишу сайю кӯшишу ғаратҳои бисёр мекунад барои шогирдонаш. мусобиқаҳое ки на дар шаҳри Кӯлоб мешавад, дар вилоят мешавад, ҷумҳурият мешавад, шогирдони бениҳоят хуб дорад. маъруфҷон таҳти назорати ман машқ мекард, машқ меварзид, тамрин мекард. дар мусобиқаҳо бисёр иштирок кардааст. аз он ҷумла дар мусобиқаи минтақавии шаҳри Кӯлоб баромад карда буд, ҷои аввалро гирифта буд. баъд аз он дар мусобиқаи вилоятӣ иштирок карда буд. хоб умуман ки ифтихорномаву дипломҳои хубро донистакорону кордонону роздонони пеша ба гоҳи мушоҳидаву тамошои ҳунари паҳлавонии маъруф бар он бовар буданду бадон баҳо ки ба ҳадди беҳаддӣ ба айёшиҳову даврони маъракаороии қиблагоҳи хеш сахт собит мушобеҳ асту банду усулҳои форихи падарашро ба хубиву зебоӣ иҷро карда метавонад. яъне гӯштигирӣ барои маъруф тоҷои пешаи авлодист. ҷавонамон ҳисоби ҳамон хаяк ҳамиам шавқу ҳавас бисёр дошта худар квотаи президентӣ қатъӣ гузашт бо нишкадаи тарбияи ҷисмонӣ дохил шуд хай ҷабон ҷаданем чанд мусобиқаода иштирок кард хай майда навози бо ам ҷомагӣ хай коркеста шогирдош нақс тарбия кеста ҳозирада хай саҳар мебаранд шав дар дам биҳами шогирдошем то соати 8-9 шаба музирада хай машқ додистиями падари ман дар вақташ мегуфтам ки одамо ки падарат гӯштингира ин хелаю хелай хай соз бояд ва дар тарбияи ман бо диққат бояд назорат мекард ки чӣ кор мекунад чӣ кор намекунад. вақти машқ мерафтам аз қафо меомад ки ҳамин машқ мерава намерава дар ҳамин гӯштин бисёр шавқа ҳавас дошт ки мехост ки писарим ранги худам ҳамхе гӯштингир шава. одамо мегӯянд ки ранги ҳамин падарат як усули мисол техникаи тези ҳаракат доре. дару диёр пуштаву талу тепаву роғи деҳи деҳлоло маскану маъмани бачагиҳои маъруф буда ки ҳамвора саргарми даву пару ҷасту хез буду як кӯдаки чарсу часпонеро мемонд.
тамринҳои тадриҷиву ҳамвора ки ӯро ба сони марди обутоб медоданду парвариш мекарданду қаиш ки ту гуфтӣ дигар майдондориҳо дар маъракаву чорабиниҳои мактабӣ чӣ ки маъруф то мусобиқаҳои ноҳиявию минтақавию вилоятӣ ҳунар намиду бурзу бозуяшро ба манзури мардумон сохтан ёрист ва мудом даст болову даст ба кор буду комгор. با همراه استاد مشق تمرین کردم مسابقه شهری کلوب بود اولین مسابقه که در کلوب گذشت با همراه استاد رفتم اونجا سزاوار جای اول شدم و در اونجا ایواسی بودن ایواسی شهر کلوب بود دنقره بود خیلی همه ولایت ختلان ناحیه و شهر ناحیه‌اش بودن مسابقه ولایتی دن سزاوار جای اول маъруф на ки дар ҳунари паҳлавонӣ лобал дар варзиши сабук низ беҳаду беохиру бешумор баромад намуда чӯ давандаи чобуку чақон ҳама ҳарифонро пушти сар гузошта борҳо ба марра аввалу дуввуму саввум расидааст. ҳамин диплому ифтихорномаҳо ҳам далелу дастаки кофии собит кардани ҳунари волои ӯст. варзиш аз бахту барору нокомиву шикастанҳо таркиб ёфтааст. ба бахту иқболи маъруф ҳам роқими сарнавишт чунону бадон сон рақам зада ки ӯро ба якбора аз ин пешаву пайраҳаи паймондаву писандида канор карду нопадид сохт. яъне ба ҷурми ҷароҳати пайёпаю вазнину сангин маъруф барои бори саввум бо тавсияи пири кору маслиҳатгару дастгираш ҷумъахон ғафуров ба тамом тарки майдон карду пурра ба кори мураббигӣ пардохт ва сар аз соли 2016 то баъдин сӯ дар ҳамин толор ба бачаҳои шавқманд асрори ҷудо меомӯзад. در همون دوره دانشجویی در دانشکده تربیت جسمانی وقتی که سخوت که میگذرد در زد طولور ورزشی ده همونجا جراحت گرفتم از کتفم. بعد یو توبت کردم 6 ماه مشق تمرین نکردم. بعد 6 ماه با مشق خود رو تمرین نمودم با آسیب دیدم و از دست چپم ایاریم. بعد همین دیگه با یک خلاصه اومدیم خطی استاد غفور جمعه گفتم که من میخوام که مثل شما همه خیلی ترینر شم مربی شم که خیلی که خودم در پیش شما بودم همه خیلی تربیت خوب دیم و شاگردانی همه خیلی با تجربه پیدا کردن رنگ همیشین در همین ناحیه مومن آباد که بچه‌ها رشد شدن. گوشتین در کم ترام تفش میشه چه شد که دیگه یکی میگیره با همین ناو گرفته بودن نوروزی همین آخرام گرفتن نوروزی که همین قشلاق خدمت شده آخرام با گرفتن نوروزی خاک ماش تو دستی همین شاگرد شد دایدم بیام یه وزیره ده خاک وزیرم هواس توره همون تفش خیلی لات خوده گه خیلی که کم تر هراس توره ده که یکی دوره هواس توره البوم میگیره آخی ба иқрори зумра коршиносону мураббиён агар тақдиру қисмат дар нисбати маъруф бори паҳлавони пуштии худододӣ чунин номардиро раво намедид дар майдондорӣ ӯ ба анҷоми амалҳои зиёди қудрату танотушу тавон дошт. азимов маъруф дар оянда яке аз мураббиёи беҳтарини хуби ҳамин ноҳия ба шумор рафтанаш мумкин аст барои он ки бисёр ҳам бо шогирдон заҳматҳои калону беназир менамояд. шогирдони маъруф ҳама рӯз аз деҳаҳои дурдасту наздики гӯшаву канори ноҳия ба ҳамин толор омада машқу тамрин меварзанд. муҳаммад фотеҳи сайдаҳмад аз шумули паҳлавонону дастпарварони кӯчаки маъруф буда дар фурсати фаротари соле аллакай дар вазну соли худаш миёни рақибон ба куллӣ тафовут мехӯрад ва аз мақому мартабаи воло бархурдор бувад.
وقتی به تالار ورزشی نزد معروف از ما رفت مگه 4 ساله بودم. خونه ما از تالار خیلی دور می باشد ولی من گفت که در مسابقه ها اشتراک کنید. من در مسابقه ها اشتراک کردم، جای دوم را گرفتم. در آخر مسابقه جای دوم را گرفتم. وقتی من به تالار رفتم جدا به من محبول شد و عملی من گفتم که من جدا را یاد میگیرم، در آینده میخوام چمپیون جهان شوم. дар ин асно аз кору ҳунару бурзу бозӯи дигар шогирдони маъруф гуфтан ба ҷо буваду ба мавриду раво ки эшон ҳам ҳамвора аз устодашон розу ниёзи ҷудоро меомӯзанд. сорбони мираҳмад аз шумоли паҳлавононест ки аз аҳду овони тифлӣ бо завқу муҳаббату мароқи хоса ва дилбохтагии вижа ҳаёти худро ба ҷудо омезиш бахшиду сар аз соли зам кардани таҷриба дигар дар ҳама мусобиқаҳо дастболо аст ҳамвора. мусобиқаҳои гӯштин байналмилалӣ, гӯштини миллии худамонро хеле бисёр дӯст медорам. устод ба шогирдон мефармояд ки вақте ки шумо мақсади машқкунӣ бошен ба машқ биёен, вақте ки машқ карден ҳалол ҳамо аҳамият диҳен ки барои ҳамин машқкунии худатон ки ба фоидаи худатон мешавад ва мо аз устодам ибрат гирифта мехоҳем ки фармонҳои устодамро иҷро карда ва барои ҷойҳои чӣ ба мусобиқаҳо равем. اینجا مشکلی در همون شاگرده که وقتی اومد باید از قفای نظارت کنه پدر مادر. اساس همینه که وقتی که ما مشق تمرین رو میدیم باید او یگم تنقیصی از خند و خوراکش از سر لباس است یگم چیزش نکشه. راه کیراش هستن که شاگردای من ایده های دورن و هستن با گرد و وانای تالارن. انا وقتی که ما مشق تمرین میدیم باید او سر وقت خوراکی گرم باشه، سر لباسی تازه داشته باشه. وقتی که باشن همه همین شرایطشون مهیا ما دیگه چی تنقیصی نمیکشه. اکثریتی با شاگردا میبینم نیسته، شرایطی خوب مهیا نیست. ин макон ки саргарми машқу тамринан ҳамагон варзишгоҳи марказии ноҳия аст. маъруф дар ҳар фурсате шогирдонашро дар ҳамин варзишгоҳ тамрин медиҳад ва ба қавли ӯ дар фазои кушоду ҳавои офтобии баҳорӣ машқу тамрин ҷуз манфиате ба саломатӣ чизи дигаре намебахшад. ба иқрори сорбон фазои васеи дашту кӯҳу дамани зодбумаш диёри муъминобод барои сайқали маҳорату қуввату тавонгирӣ ба сомусоид буваду бас. мо бисёртар ду вақт медаҳем, саҳар ва бекам медаҳем ки барои давидан барои амаи гӯштин бошад хеле фоидаи зиёд меорад. аввал кам мушкил аст ва баъзе ки вақти машқ кардӣ хеле чӣ мешавад, осон мешавад. мақсади ҳар як мураббӣ аввалан ин солимгардонидани ҷавонписарро мебошад. баъдан мувофиқи нақшаи мактаби варзишӣ мо кор фаъолиятро пеш бурда истодаем ва ҳар як усуле ки аз мураббӣ нишондод мешавад бо як тарзи хуб, бо як тарзи маънидод амалӣ нишондод мекунем. шогирдони меҳрубони мо дар мусобиқаҳои байни гурӯҳӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ иштирок кунанд. дар арсаи байналмилалӣ худашонро нишон диҳанд. албатта ин барои ҳар як мураббӣ як чизи фаромӯшнашаванда аст ки бубинед ки чӣ қадар меҳнат заҳмат мекашӣ бо шогирди худ. ҳар хелам набошад дар як нуқтаи муайян ҷои худашро гирад. ба боварӣ метавон иқрор шуд ки агар ин наврасон дар радифи машқу талошу заҳмати шабонарӯзӣ ва машаққати пайваставу ҷонбозӣ дар пайраҳаи паймуда баҳри расидан ба қуллаи зафармандӣ аз ҷониби масъулини риштаи варзиши ноҳия дастгирӣ меёфтанд ба қадри зарурӣ, дигар метавон аз эшон нишонҳои заррини арсаву ҷодаҳои унвонҷӯии ҷаҳониро мунтазир шуд. мо сайли кӯшишмон то ҳадди ҳастай кардесем неки хай берун аз кишвар берез аз ҷумҳурӣ ишаки
وزی یگون چی گفتن نمیکنه دستگیری نیست ریاست جوانان مبلغ جدا میشه هسته با اندازه خیلی چی کافی نیست. من در بسیار مسابقه‌های منطقوی ولایتی جمهوریوی اشتراک ورزیده و سزاوار جایهای اول دوم گشتم و در آینده با استاد عزیزم میخواهم که در مسابقه‌های سطح بین‌المللی اشتراک ورزیده سزاوار جایهای اول گردم. گشتن این اول نیرو سلامتی و بعدتر نام همون ورزشگر بلند می شود و در همه جا که وقتی گشتنگیر نام دولت خود رو بلند برداشت البته تاجیکستان ما در همه جا شناخته می شود. با اقرار معروف شاگردان او همواره در همه مسابقه های داخلی از خود هنر و مهارت والا نشان داده مدام با پیروزی برمیگردند، ولی این برای ایشان به حد نهایی تجربه کافی نمی کند، چرا که آنها باید در مسابقه های جهانی سفربر کرده شوند و برای این شرایط و امکانات موجوده مساعد نیست و در این اثنا از جانب مسئولین ساحه دستگیری ها هم خیلی کم به چشم می رسند. معروف جان حالا هم که جوان است با قوت است در آینده از او همچون من یک استاد امیدی کلان دارم. امیدی کلان من در همین است که شاگردان او در آینده ما با سخنهای کاملا درست گفته میتوانم که شاگردان معروف جان پرچمبردار جمهوری تاجیکستان ما البته میشوند. ورزش برای آدم یک سلامتی بردوام است. یک چیزی است یک مثال که ورزش آمده همین باشه اگر شغل کنه و همین ورزش پیشه کنه هیچ وقت همه بیماری ها ایگو میشن، همین عصبش بخواد میشن، دست و بازوش بخواد میشه. ما تکلیف بگیم جوانای حاضر که همه در همین ورزشگاه ها رفته مشق کنن. مثال که همین گشتین ملی خدمات مثال همون سلاله‌ای که هم باباها و اجدادان ما آمدگی باید همین را پیش بریم که همین در آینده با جوان‌ها هم همچنان ابرومند شوند. ببینید که پهلوان‌ها میرن در معرکات خارجی چقدر مدال‌های طلا و نقره و برنجی خطی بگردن میان. ما راستی میبینیم بسیار خوشحال میشیم که همین جوانای ما خود بسیار همین قدر تنومند و این قدر مثال بیرق تاجیکستان ما را در خارج‌ها این قدر بلند میبرند. هر آغاز که با محبت و دل و نیت پاک باشد پس سرانجامش هم خوب و نکو و ببرار بود. پیشه پهلوانی که برای ملت تمدنی تاجیک پیشه پیشین است سراپا صفت‌های مردانگی و جسوری را به ترکیب دارد. معروف هم امروز تلاش و تکاپوی همواره بران دارد تا آینده این نورسان را در گشتین درخشان ببیند، چرا که هر کدام آنها را نه که چون شاگرد بلکه به مثال فرزندان پدری خویش دوست می‌دارد.